April nili zan khan Mandalay khopuya janta Sipaiin baika nupa inphur an kapa anupui hi kap lumin apasal hian hliamatuara silai hi voi khat chi a me puani chan chuan na thok tu te chuan Mandalay khopui chu in thana mol aniber antia ko thlera tanga henu kumsom pakomi tit win ruang hlom tur hian dar kar khat don an ngai changani mita mutu tele tual chunga chomdol na thok tu te chuan bobo kumsom ni pali le anupui tit win te chu ni zan khan an na tho zo nu in zan dar rial le chan via tanga dar ko in kar khan miai nandar housing complex a an chen na in lampanin an hoa janta ho hian zan dar rian hulama chua an khapa bobo te nu pa hian mano hari road le 54 Street Chamia Thaji Township in Chenna an tlan pe lain an kap ni in an soya sipai te hian ding turin an tia ma se bobo hi adin mai lo wangin sipai te hian an kap ta ni silai hi voi khat chi an met puaka anupui hi bai ka tang hian atla nga la ni tin mita mutu pakhat chuan a soi tit win hi abasal bobo nunga chuanga bobo hian adula silai mu adong masa silai mu hi tlangin anupui hi afule ta ni in relief worker tit win ruang hlom tu te chuan an soi he relief worker hian tit win chu silai mu hliam awanga thi nge ani abai ka tanga atlak na wange alua hliam a tor wang an chian bik lo thuan soi boka silai mu pakhat chawania abasal hi an ka tum takania ma se bike an chuan duna wangin an pani hian silai mu hian afu ta ni abasal hi hliam torin kan bula aron kala anupuero aboral ta ni an tiani hetia an kan hu hian janta sipai te hi engemo chen in kana huna hian anoma chu wangin aruang hlom tur hian dar kar khat don an nga ka thil thlen na huna tanga ruang lak ngal watani chuan chomdol na thok tu ti tan po a hla om thei ni in an soi bokani Indo na mualang mai ania aruang han hlom ngal mai po ariski emema sipai ho hian chomdol na thok tu le tu lo lam an soi lova tu po an kap mai ani ti in chan chuan na thok tu pakhat chuan a soi bokani heng sipai te hian Chamia Thaji Township pa abik takin Manohari Road vel hi helai bela anti-coup protest ti top tumin zantin deuh tho an beya march ni somni pani pokhan miai nandar housing complex an beya rol thar kumsom palimi telin mi pariat bor vel an kap lumani Mandalay a hian march thlati ratang khan sipai ho hian me chanau pang kumsari mi telin mi somnga chuang an that towa mi za chuang in hliam an tuar to bokani Myanmar sipai ro rel na du lo na lan tirin mi puiten khopui sang sanga nor an la hoi hot chun zom zela nor hoi hot hi Burma Milarte tam takin an zoma heng mi te hi sipai te chuan bitumin inrin nia sipai ro rel na do dal tu zinga tel celebrity somli te man na tur thu pe kan ti chuwa kani sipai ten man tura thu pe kan ti chuwa te hi social media lama hu hang nei tak tak zai thiam le model te an nia armed force te do dal tura mi puite fuya puin thu boy an siam sakani an thu boy a hian thiam lo chantir an ni chuan kum thum thleng lungin tan tir thei an nianga ma se celebrity man tura an ti tam zo khi an bi bo mek thungani Easter Sunday puala Easter artui siam te chu sipai ro rel na du lo tu te chuan sipai te do dal na thu le mi puite in fuina thu sang sang zia ka thedarna tan an manga karmasa inrin zan khan rampuma February ni khata sipai chakna manga mi pui thlan sarkar pai thlak ani nuwa nor hoi hotna sipai kutwara thi te sun na hun mangin bati chitania AAPP chuan inrin ni liamta thleng khan sipai kutwar hian mi zanga somnga le pasari an thi towa mi sak ni zaruk somnga le pariat man an ni to bok ni in an soyani sipai te kutwara thi anom bel reng chungin mi puite hian ni tin khopui sang sanga nor an la hoi hot chun zom rengani heti lai hian sipai te chuan mi puite hi kong sang sangin an frek chome ka karma sa zir top ni khan wireless broadband an ti topa mitam zokin internet an mang thei to lovani foreign company sang sang te chu Myanmar a sipai sarkar an tho puina ti top turangen an nia heti lai hian French energy company lian total chuan Myanmar ma gas siam na chu ti to patum lo ni in karma sa inrin ni khan an soya chief executive Patrick Poyan chuan total chuan mo phurna lian taka nei ti soin mi makta duai tel te hena electricity supply chu ati top ngot theilova
hei hi atito pani chuan damdo in le sum dona sang ten an buai pha jok don ani an tia Myanmar sipai te che dan an dem thua soirualin poyan chuan Myanmar mi puite har sat na satak tok mek te phurit siam beltura chet an tum lo ti an soyani heti lai hian Italian fashion brand Benetton le Swedish retailer H&M chuan Myanmar atanga order tharla ka ti topa Friends Power Group EDF point anha tho atito bokani Assistant Association for Political Prisoner tia shiat Thailand rama omina tarlan danin mi zanga somnga ai tlem lo chu sipai fir fiak ten thunei na anpong la ka tangin an kut tuarin an thi to ti CNN TV chuan atar langani tunlai hian CNN chanchin thar lakhom tu senior journalist pakhat chu Myanmaram khopui ber Rangoon khuwa acham lai takania Good Friday ni taka Rangoon khopui fangkwala chanchin thar ala khom na mipui kong so lai amit ngei na hmuwa security ten mipui te hnot darin atlem bera mi som pakhat vel an hreng ti a hrenghal bokani CNN team te chuan Rangoon City fangin insin township phom chunga 10 miles bazara kalin tual chung mi te biang biak na an neya chung te chuan kuzung tang bathum ti pir chawin CDM an thlop zia an lan tirani bazar chunga CNN correspondent in interview anei pui mi pahni chu an kal chu anu rei lo te minute nga po tin main security ten an man nga lani he mei chia pahni an man te hi bazar chunga thilleya kalve satlia mai an nia arem change maya CNN journalist ne tongfu hlawin kamni khatlek biang biak na nei ni ma se CID ho mun pui sweepy thar interrogation center lama thilchik zo ka zo fia turin shuai anita tho thawani military spokesman Major General Zomin Tun chuan he thil thleng hi adik nge ani ti anem nget thu soin Easter Sunday khana puang towa midang min galadon township pa aman CNN team ne na interview nei mi pathum po an ruala thu zo fia tura an lakol mek thu po an sei bokani CNN team ne na chuan security ten an man chung te chuan thilom dan kim chang an thlen ve boka an ni po chu an man zel ta ka bangin sipai hobin CNN te ne na in biak na nei an man tak chu pariat lai an tling ta ni an vai in sweepy thar interrogation center a rin hlel an kaya wangin sipai ten an do mekani military janta sipai fir fiak te chuan Myanmar ma wireless internet service an chu chawek nuwa Myanmar mi puite chuan an ram thenom Southeast Asian ram chunga thil thleng chu soilo veng chunga thil thleng po engma hre lei theilovin an beng angong tareng mayani pro democracy demonstrator te chuan chum lo chat lovin kho sang sanga ni tin hian kongpuya chuakin sipai thu nei na an du lo zia thlani lai an lan tir towa tin mi puite shwai tu ong san su chi chu February ni riat khan buaina chou chuak zonga ma la ti in thu buai pakhat siam bel sakani bokani Rights Group Human Rights Watch chuan sipai ten thu nei na an pong lak nuin Myanmar politician te election official te journalist te activist le protester te chu asang tel mi sangni jasari somnga le pakhat an man towa chungchinga chuan journalist government official trade unions writers student le mipui mimir mai ba ka kumtling lo te po zanlaya an ron man thinani khuadram tele French Navy tangrualin avai khatna tan Sipaiin Indo lem channa nei an tummek lain Myanmar ma tharum manga thunei na changmek sipai fir fiak ten Bay of Bengal tuipuya April ninga tangani sari chung sipai nunchan anjir be don ti nimin khan an puang ve ani China sarkarin an fuipor Myanmar sipai fir fiak te che lakna hi CRPH thlop tu khuadram ten an pui bom na turani chutia military exercise an nei hun chungin civil longle longleng te speedboat te chu a huam chin kilometer som panga aya hnaya lo hnai lo turin le thlona te po fit sing khale sanga aya hniama thlok lo turin hriat tirna a chu aboka khuadram te chuan sipai thu nei na a chil ho ro rel na chu na satakin an dema Myanmaram democracy tundin le ani theinan kan tang ho zel don an tiani Myanmar sipai fir fiak ten thakhat chung in ka hai puang ma se mi puin sipai ro rel na du lo lan tir na chu khopui tina chol lovin an lan tir chun zom sela mi pui zinga thi le hliam anom renga mi engemaw zat chu an man to ani chuti mek lai chuan sipai te chuan operation an nei chu an chol san mai lova military exercise nei an la tum chewani German drama foreign minister
Mr. Heiko Mas chuan hetianga Myanmar ram akal zel chuan tual chung in do na civil war hi ama chon ngei don ti fanki chanchin bui na tar langa Sipai fir fiak ten mi sak ni jasari somnga le pakhat chu lungin chunga an khung meka man mai turin za som ni le pasari vel chu warrant of arrest chua mek ania mi zanga somnga velin sipai te kutuarin nunna an chan towa chungzi nga chuan kumtling lo nau pang somli le paruk hial an tel to bokani sipai fir fiak ten mi puite an tha chiam lain ethnic armed group sang nen kia ye ke new tenen po anin kap deuh reng maya chung huna om mi puite chenna khwa po zualovin Burma Air Force ten jet fighter mangin an be hial thinani RCSS tia hriat Sun State nam helten en po anin khwai noi meka Northern Alliance Sintel khom AA TNLA MNDA te chuan sipai ten in ka hai an ti chu an pom lo thu le sipai ten mi puite chunga tharum thona chu bansan wat turin an ti ani sipai fir fia khodin State Administrative Council in khongai na le lainat na telmi alova mi puite chunga tharum thona chu do le turin CRPH chuan March ni som panga khan thu chua alo siam to bokani sipai fir fiak ten in ka hai puang ma se Arakan Ramdev Bay of Bengal tui puya chuan tun kar chungin tui hnuai le boruaka military exercise an nei tran ta ni